Lau Samoa Entertainment TV le nei po ya samana tamua ai si mai al fafonga. O le talato Tuli-Samoa, wa amata ona o tupe tu malo le tunu. Na fa maoni mamulmulita ia le fa nga ino le lato ta ilua sela wa fetala bomua. Ma isi tupe na abatu awa wa iai mo le ati na ino i tu malo. E pe ona tu matila ai le fa nga le tu malo fle alupo ila na pasi e la wa tamai tia onga. Ma ana tau nga luenga ai tongi le fa yo tia pula. Ma isi tu malo. E se fo yo lato awala na fa nga ya lato ta miliona peitai. Ele o le tūlanga le na o lo o yeile tu malo le pa. Fai pule ma yeile sa avea ma pa le mia. Le sunga tu le epasa ile le malie le ngaoi. Talu le fa atuai o na mawatu le isi vai ngā tu pea le pa. Ina ua tufa la lato ulua ilua sela ua fe mua mua. Na avatu e fa ngā o yo yeile ofisa ma moli ma wae le isi matai. Ma watu aila na tupe. Ma watu aila lato tusi ile minister nta ngā luenga o tinama ta maitai. O ngafa mo le ploketi miliona ta lale nei. Ai o le taliana le minister. E ala ila na tusi e pe o na moli mau mai le matai o le fio anga o lo tato ta fia lo msuafa. Ua fautua ina lato o le minister. Ia sui lo lato taitai fono. Ia sui le fale fa iai le polkalame mal komiti. Na tato moli mawina. O le maoto le kalesia fa apotonga kirisiano Samoa. I le pa. Lea ua atofa e fai ma ofisa o le komiti fa itu malo. A lea itu malo, le pam sa le panga. Lo fa tatal pea le itu malo, ilo lato fa manianga. Ua tuola le tunu uela na aula kapi le manu Samoa mul sa ilinga o simpini o la kapi le lalangi. Le fa yai falani il masi na fawo se tema. Peita ina fa alawi loa el pulengo la kapi Samoa le solo ata avale atu ya pia. Mole malai ba lele fale olo mbala auli ai fo ya onga la lata atu malai ba lele. E anga iane mole talo fa atofa ele au. Le solo ta vale na amata tu ta ulanga le suta sile ta yao. Mamoli mawina mai vaitele to amua saina mapuipa. Sa yaile au fa tal tali mola la to fo ital talonga fa to fa. Ai panga sa le tu sai male sawa le o ta vale. E pe ona moli mawina. Ai ol ta penanga mol malanga tu e au fi yaile to lo wina o swafo le au fili. Ele fa aulo la kapia sa mole sunga tu le pasa ilele maliele ngoi. Ala o lo wina ya le ya swafa o tau, e tau o veina le tato o tau. La tau le o fifilia, naito a wang, o le fua mapayus. Pagi mai kako o Michael Alala toa, o ia le kapiteni la malango, mai fast outa, ia va pe foi mama tato. O Brian ala no es mai satu paitea masatu ya tua. O Paul alo Emile mai fa ma fasto tai. O area Tara Sotiaka Enari mai bayala manofali. O so tala paso mai sa vai al fanga ma fale lima. O miracle fight langi o vai lele mo fato. O Charlie Famuina o vai yoso vai moso sorry nga ngai for le fanga. E fido no fali I papaya. O neria for mai. O mangiangi le puya manono tai. O Ben Lam o le fua ma awala. O Silala Lam nga te vai no pali. O Jordan Lay Pasasina Masako. Christian Lelifano Manyangi Malewa. O Fritz Lee Solo Mabailele. Stephen Luatua o Sali Moa Mamali.
sama malolo o Vaisala Masusianga o tumua manu o Whenga Masasina Melani Matavao Fastotai Malawi Theodore McFarlane o Momoa Masali Lolonga Alamanda Motunga sa Dawa Masalapo Duncan Kaya Awa o Satu Paitea Mamutieteli o Taleni Seu Solo Maeva Urbano Junior Seuteni Samusu Mali Samuel Slade Sabunawa Vailoa Palawi Lima Sopuanga Papa Satawa Masanap Sa Jordan Taufua Samoa-Leilua Maniyafu Jonathan Taumatene Nofualim Satapuala Danny Tuala Olotufanga Mpaleasi Tosultasi Ola Failana Luteruma Tolai Ngamaifo Lefanga Ya Ma Chris Vui Ole co-captain por captain ng lango Fualunga Ma Sasaay Ole ang faingal na o tamta ano may ele putawo sa famna pea molato ele I tofia ele yon la fawo pea tapela on le stulanga e fou le la veo tapa via ma toe forma mai I tato monisie e watu e lango I le au. O se taunu unga mata ina ma le fia mo tangata uma le whaatofa atu I le au. Ina ua māloa ia I le ikaltahia tonga le whaiungo le vaiaso. O lo iai fo I isi ta longa I lua al man Samoa a lumana iai le ipo laulangi falani I le aso valo se tema. Inisi utala wa ausia lava e le Samoa Victim Support Group. SVSG lana miliona tala e pe on fola. A o tapena lana su ngā tupetele wha a wau le au onanga. O le tausio whanau sa waina ai o tina. O le saili ngā tupele an wha mai ai whalo tulisil el fau. Ma wha salalautu sa o ai lungo le Jano Production Facebook. Ai o le ET Live Facebook. Ma le Samoa Victim Support Group Facebook ai o le malo. Au Facebook o le malo. Le tio Samoa. Fale TV. Ma ila vai le balu le taiao. I le wha I le fiafi wha ungol vaso talwai. O le SVSG leo mai tawina lango na ave iai le ofisa wha lau malava le tunu. Ona o le wha moe mo le wha ua wina lea. O le wa ainga o wha nau matina sa waina Samoa. O le stunga alongo ta wā pa le Swanway sola ese. Na wha awhailo ia le tunu ui le aso. Ai o le sunga Reverend Mariota. O le sea le sinotia pia silent wha pa ial wha moe ntai au. Tau tino le sunga alongo ta wā pa le po tupe umo le wha moe mo le au onanga to manga. Ia maua pea e au fiai ma le tutongi le au whainga ruenga. O le masino mea tau sanga nein wha alau no ai lea aisinga. Le Saving Lives Fundraising le entatalo to ai le Pristene. Le sunga sili ni ulina jang iana pa anga uma. E umanel sa inga tupe. O le aso. Wo o le tasile miliona ma le 5 sulfitu afe. Le tupe wa maua mai Samoa nei ma atunu e mau. Ai o lo solo mai lava. Le alofa e pe un sa no al Pristene. Mai o le nganga lava o le whaaftai tele o lo maulunga. O le whai unga vai aso na pia isu i o le tok manga o le imta mai ta I mainu uma o Samoa I le loto ai tona I mato. Pati pati o le wha moe o uma manuia. Ai o fuafua ngā wanu mau I le umane o le aisinga tele. Whaaftai fo le whionga le Pristene I a Star Wars ma le T ma le Pacific Easy. Le Moana Rentals. Tui Eddie Tawalapini Rona Lee. Ma le sunga Juliano Samoa-Leilua o le Jano Production, fusi safo tula fai. Aftai el fa ile leo o le fesa,
Whaaftaya fo'i, tangata taito tasi umalaba, na langona ina le tā ua o le nei aisinga, ua mai amalemania. Samoa Entertainment TV, mana tamua, ile nei fo'i tula, whaapoponga le aswatayao, ile alofa o le tua, pasoi fuai.